tum zirna huanga chuan school band competition sangni somni panga sangni somni paru kan clear hodona school band competition hi Ministry of Education in Ministry of Defence tenen thokhawin kumtin a buatsaih thina state level le zonal level chu samagra shiksha ten an buatsaih thina national level chu NCERT in a boipui thina ni band competition hi chhawngthumin inti siak ani thina state level school band competition neih masak ber thina ni a chuta pakhat cheu te chu zonal level competition a anin elle a zonal level a ti tha te chu national level a an indi siak le ta thina ni zonal level a hian India ram state le UT te hi zone lia an thena eastern zone western zone southern zone le northern zone ti in then ani Mizoram hi eastern zone a kan oma eastern zone a om te chu Jharkhand West Bengal Odisha, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura le Sikkim te anni. Band competition hi brass band le pai band a chenani a mipa le meichhia sang ve in ani ti siak thinani. State level band competition a hian district sang atangin pai band pali an chhuaka chung te chu government Saitwal High School meichhia le mipa band government Southern High School na thial mipa band le government High School siaha meiche band anni a hengji atang hian Mizoram IO tur hian government Saitwal High School boys band le girls band te thlan anni a anni hian ranchi a December ni som panga sangni somni panga hian zonal competition an machondon ani tuna chuan state level competition a school band ten remoi kalrem an tumlai kan clear hodon ani
Vidyanjali 2.0 sikul kaichan Vidyanjali hi government aided school ta na kan wan chhuah theina kongrim chang sarkari na buatsaih ni Vidyanjali kaltlang hian mi in phal le in pe mi mal le pol ten sikul hmasawnna turti sakle pek thei dan chini om pakhat na sikul ta na tha tho emaw thiamna emaw va pek pahni na sikul ta na bungrua an mamo pek Vidyanjali kaltlanga pek theila chun su sum phah ni Vidyanjali hi midangte ta na kan luan chhuah theina kongrim chang sarkari na buatsaih ni Mizoram hian Vidyanjali 2.0 ti hlo tling tur hian samagra shiksha Mizoram churuat ani Vidyanjali na atumber chu government aided school te mari in phalna ngeia khotlang mi mal le pol ten an mamo na zona kan chanpui hi ani in thangram democracy a chuan sarkar hi mi pui siam ani a sarkar nei tu chu mi pui kan ni chuwang chuan sarkar school nei tu po mi pui kan ni Vidyanjali hi Sanskrit trong vidya sha na digle anjali kut pani manga thil pek ti atanga la kani thili ani na dik tak kan shat hian kan ngai dan le thil tia hong ani fochin entinan kuddo chu khawngaiha wangin cheng som emaw somni pek mai thei ni a akuddo chan jong jong ne na shat nuwa chuan cheng zanga emaw sang khat thleng po in pek kan phal thei Vidyanjali kaltlang hian mi in phal le in pe ten mi mal ang le polangin sikul hmasawnna turti sakle pek thei dan chini a om pakhat na sikul ta na tha tho emaw thiamna emaw va pek zirtirna pek building repair sak sikul ta na natlan le thil dangte pahni na sikul ta na bungrua an mamo pek bungrua engchi po sikul mamo tur pe ka theya entirnan filter computer stationery le thil dangte Vidyanjali kaltlanga pek theilo chun chu sum phah ani volunteer ni du tan Vidyanjali portal vidyanjali.education.government.in mani in zialu theini a mani ati thiamlo tan samagra.mizoram.government.in website le Vidyanjali 2.0 YouTube channel a tutorial en theini itule fa ten thiamna chhortlak zo kan nei theinan I thiamna le thil nei mangin Vidyanjali a hian lo tel vero le गवर्नमेंट साइड वाले स्कूल पाइप डिस्प्ले करने के लिए अनुमति चाहता हूँ
I thin lai lo zo tur ka khilang cheo. Zirna tluang pa ngai pialama zirlai te izon na kong sial tu. Skill education chu high school za somli panga ale higher secondary school somni pahniate kalpuya nita. Skill education hian thlonin sector shang agriculture, apparel makeups and home furnishing, automotive, beauty and wellness le IT and ITS zirna hi kalpui me kani. Skill education in a tumber chu zirlai te an zirlai zirchung na thokla ka chhuah in todel na le izon na ngel nget zon na kong ko mute ani. Zirlai te ma khwa siam sak tu tan le zirlai te izon na tha nei theinan a thlona zirthei skill education hi lo zirve nge yang che. Ei zon na lam tluang thiam thil zirna skill education Mizoram tan